rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi ko bitazabahira kugira ngo ni nacyo kibatinza ariko wangirira ngo babigerageze aho ibindi byo barahari kandi Amerika izongera guterera ari uko yubasha Imana kamanurira abakongomani muri gukina imikino y'abana ngo muri kurwana murwane cyangwa murorere nibwo mugiye kurwana kuramo Kenya na Tanzania ibi bihugu byose bigiye gusekuranira muri Kongo dore mbivugiye hano bigiye gusekuranira muri Kongo reka arahire imizinga igiye kuvamo imyibano igihuru kigiye kubyara igihunyira uwahekwaga agiye kwigenza umwana wese abonye nyina turukumvikana ibi rero ntabwo ari views ishaka Banyarwanda ikintu gikomeye kigiye kuba muri iki gihugu cy'u Rwanda yego kambivuga neruye umuhanuzi mu Rwanda agiye kuba imari na basoda wanajirudilia wanajikimbilia wakaratuti bezi narudia kabisa ni matata basoda wanarudia hao sasa she tutafaa nini huku mingi ni matata kabisa vraiment najikimbilia sasa she population nije Mungu tusaidie vraiment nkuko rero dukomeje kubibasezeranya ni update zose zigaruka kuri iyi ntambara dukomeje kugenda tuzibagerezaho ku gihe kuri ubu ngubu rero amakuru yihutirwa agezweho nuko M23 imaze gufunga bidasubirwaho ibi ntabwo bisubirwaho kubera ko nitangazo rimaze kujya hanze uraribona neza rwose aho imbere yawe bamaze gufunga ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma byifashe bite rero byagenze bite kuva mu gitondo imirwano yazindutse mu mujyi wa Goma noneho rwagati niyo makuru ngiye kuba nkugezaho muri aka kanya ni munyemerere rwose ni munyemerere turebere hamwe izi updates zirakomeye cyane nitangazo rimaze guturuka mu barwanyi ba M23 ntabwo ari ibyo gusa ahubwo turaza no kureba uko imirwano yifashe noneho ni imirwano iri kubera rwagati mu mujyi wa Goma amakuru ahari rero nayuko abarwanyi ba M23 mu buryo budasubirwaho bamaze gufunga ikibuga cy'indege cya Goma biragaragara neza mu itangazo bamaze gushyira hanze bagize bati bitewe rero n'ubwicanyi ndetse n'ibikorwa bigayitse bikomeje kugenda bibera muri uyu mujyi wa Goma mu buryo budasubirwaho turamenyesha abaturage ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kimaze gufungwa bati ikirere cya Goma kuri ubu ngubu kirafunzwe niko batangiye bagira ati kubera rero ihuriro ry'ingabo za leta barimo kwifashisha amabombe bayarasa mu basivile b'inzira karengane duhisemo kuba dufunze icyo kirere AFCM 23 kandi irongera guhamagarira abasirikare b'amahanga barimo kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane abahatinze abasirikare b'u Burundi hari abasirikare ba SAMIDRC ubwo bavugaga abasadeke ntabwo arabo gusa bagarutseho birumvikana ko banagarutse ku baroni nabo babagarutseho hanyuma rero bongera no kugaruka kuri private military companies no kuvuga ko abangaba ni nk'abacancuro niko twabyita aba ni abacancuro nabo babagarutseho ko immediately ako kanya bagomba guhita bahagarika gukomeza kwica abaturage b'inzira karengane ikindi kandi bakava no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nitangazo risohowe aka kanya
kubera ko nta n'iminota ibiri irashira rwose risohotse, ryanashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe kuri uyu 26 Mutarama 2025. Mu yandi makuru rero komeye cyane yuko mu mujyi wa Goma noneho imirwano niho iri kubera, reka nayo tuyagarukeho twihuse cyane kandi tugana ku musozo. Muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 26 Mutarama 2025, abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bamaze kugera mu duce tumwe na tumwe noneho tw'umujyi wa Goma, ndetse ikaba iri mu birometero bike cyane n'ikibuga cy'indege cya Goma. Amakuru yakomeje kugenda tugeraho kuva mu gitondo na yuko none ahubwo imirwano yaberaga neza mu nkengero z'iki kibuga, abatuye umujyi wa Goma biyumviraga neza ayo masasu bakomeje kugenda bitubwira. Umwe rero mu barwanyi ba Wazalendo yagize ati: muri iki gitondo twagabweho igitero, umwanzi yashakaga kurenga yerekeza kuri tamino ya 13 hano ku mupaka n'u Rwanda. Imirwano irakomeje. Ibi rero bikaba byavuzwe n'umwe mu bagize itsinda rya Wazalendo UFDPC Nyiragongo, nta yandi makuru arambuye yigeze atangaza. Ni mu gihe rero n'ubundi turimo kukugezaho iyi nkuru, no kuvuga muri aka kanya n'ubundi imirwano ikomeje gukomeza neza imbere mu mujyi rwagati wa Goma. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rurumvikana mu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho. Ni mu gihe abantu uruvunganzoka noneho barimo guhungira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa, ahubwo amakuru atugeraho aremeza ko abantu barimo kuva mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Nyiragongo ibarizwamo n'uyu mujyi wa Goma, cyane ariko ngo muri Kanyarucinya, Bushagara, Buvira, harimo n'abaturage bamwe na bamwe mu midugudu ya Bushwaga, Buhombo, Kirehu, Mulambi, berekeza rero bose mu mujyi rwagati wa Rubavu. Nuko rero byifashe, mukomeze mubane natwe, turakomeza kugenda tubagerezaho ku gihe amakuru yose. Ampango babigire vuba. Werekeko bose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi, bazi ko bitazabahira, kugira ngo ni nacyo kibatinza, ariko wangirira ngo babigerageze. Aho ibindi byo barahari. Okay, voilà. Icyo nicyo nashaka kubabwira. Halo, murukunyumva neza? Ngira ngo video nuza mwayumvise aho umusaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bisobanura bivuga neza. We ntago najya muri commentaire nyinshi, gusa mvuze kuri Julien Paluku ibyo yavugaga yabivuze nk'umusivile, ariko mwibuke ko mu magambo abiramuranga ku bantu bamuzi neza ari gouverneur, niwe muntu wa mbere w'umutribal. Icya kabiri ni ukumwibutsa ko iyi wabo za Kanyawayonga muri Rubero bavuyeho n'ubundi bari mu cyo bita reprise stratégique. Icya gatatu cya nyuma kinarenze, mwibuke niba mudafite iyo video mumbwire uyishyaka ayimbwiye nyimuhereze. Ari havuga ari asenya Kisegeta ambwira ko c'est un voyou, umuntu wabitse se muri frigo imyaka n'imyaniko, ese yisazuse byagenda bite. Uwo ni kuri Julien Paluku, ntimukarangazwe n'abarabagabo. Kuri Ekenge we ngira ngo kubabibonye leta ya Kinshasa kubgayo niba ngira ngo twese twabibonye, bamwe bayibonye, abatarayibona babimenye ko imaze kubwira ambassade y'u Rwanda y'iri Kinshasa yuko ifunye imiryango ikagenda, n'aba diplomate bari Kigali bose bagataha. Ibyo ngibyo ni ukudeclaration c'est quoi appelle déclarer la guerre diplomatiquement. Kanshiyeho ahubwo ndaza gusaba minister cyangwa wowe nundi noneho muri sobanure vraiment narinzi ngo narihaye minister sidukuntu kanyesha byemo gatoya cyane. Okay, noneho kugira ngo nsoze wenda ndekera abandi, ni ukubibutsa ko ino ntambara Kongo yakoze icyo bita intambara y'idiplomatique, surtout iyo ntambara y'idiplomatique yumva ko izatsinda intambara muri yo diplomatique. Ibyo ngibyo ntago bishoboka, aho baciye hose bababye ati mugende mu negotier. Murebye itangazo MONUSCO yashyize hanze uyu munsi, birerekana mu gika cya gatatu cya nyuma gice cya nyuma bavuga ko mu by'ukuri icyatsi kizira ibino bintu byose ari uko u Rwanda rwaganira na Kongo, byerekana ko mu by'ukuri ari u Rwanda rwateye hehe hari ahantu. Kandi mu mategeko yo ku isi yose avuga ko abamercenaires rimwe n'abateroriste badakwiriye kuba ari abantu bagaragara kandi bifashishwa n'igihugu cyari cyo cyose. So niba Kongo yarafashe kubikora, MONUSCO ikabibashyigikira, iyo ni indi ntambwe none igaragaza icyo bari cyo. Babinaniwe rero, mu kubinanirwa kose
nubwo bitirira byinshi barashaka ko nibura batera mu Rwanda gatoya bamara kwatera u Rwanda rukentervena mu ntambara mu buryo bwo kugira gute nibura bakagenda bazi ko mu by'ukuri ari u Rwanda rwateye rwavanyemo Goma kuja kwa ari AFC M23 babikoze ibyo ngibyo tubyirinde gusa gutera u Rwanda nagira nsubize aba gatoya mwunganire nukumwunganira gutera mu Rwanda nta n'amasegonda afande kabara yavuze ko batamara amasegonda arenze 7 ku butaka bw'u Rwanda reka ndekera aho ngaho mpabandi iryo tangazo ni muri kenera murambira turisome birahagije. Yes ndarifite uri igitangaza minister risome Olivier tukubwiye ngo risome. Okay kaze warangiza bavuga ngo niturikenera ubwo reka abandi barisome reka ndibahereze ndisome niba rwose n'intuza niba atari nta kibazo kirimo ariko